विदेशी बाखा बन्यु चले ठाउँ नेपाल सम्मत 1094 साले नेपाल भाषाया मिमलो नाङ्गो पत्रिका प्यावे चंगु छफु बाखा जुनाव्या तो बाखै चोमी ख जोन मरिसन वेकला चुयाटौ बाखै ना ख वचुकु ब्याच तो चने पत्रिका जोन मरिसन या पनि परिचय ठुक्ट ब्याटौ दो जोन मरिसन 1906 सन ए बेलाटे जन्म जुयाट ल 1928 सन ए अस्ट्रेलिया छाया वेक जहाज दिगे हइगो ठासे छम प्रमुख अफिसर जुया जायना ल लिप वेकला चुएको जायना छम ना जाम उपन्यासकार ढाकाट ल वेक यो उपन्यास मध्ये गोशी गया चंगु शहर व पोर्ट सटा चन साप ना जा नपा वेकला जहाजिया लजुवाटो व हाकोको व्यापारी जहाज निगु बाखा सफुन प्याउ दो प्रस्तुत बाखा वेकला अस्ट्रेलिया ज्या चंगु ज्यामिटेको आन्दोलन टकया चुयाटौ बाखा ख नेना दिसम बाखा ना ख वुचुको ब्याट चोमी जोन मरिसन चिकुलाई ए मुजे कोठाय कोस चंगु गली जिमे सुसटी मुनोटो मुनाचना दक्कोस्या चिकुलो वसफनाट ल दन्न निबाटो निखसा गली चिब्यागुले जिमटा निबला मुख ओके चिकुसे च थने निच्या हडताल कोतल थौ जिमटा न वाटर साइड वर्कर्स फेडरेसन अफ अस्ट्रेलिया या सदस्य भर्न काइगो टुके सदस्य जुट न जिपिन ठठो कोटे चिक्च नंगो वचुको ब्याज खाना लख अर्थात लखे न्याकेको जहाज डिके हइको ठासे इडो छिरो जुइदै ला फस भएका चुन माले मुख करकिया बुफया चुन माले मुख ढाका पिन्चना उनीको कुकुबिया जायन ब्ले थे सरदार ढाजको ढाफै मुख अल्सी गराट एकना एकना ल्यो चुटला सोया चुनको लाला डन डन से पिया चुनको इ ठौ जिमको न्यनी दो जिपे दक्कोस्या मने स्वा हो दुनिया सतल के वन्दगा जिपे पिया चुना पिन ज्या छु दुगु मुख माइ फेस ओखि टुके ठच मनु त गुम फुला बाख कना चपि गुम छमे श्यामे मेस्ट चिलच न्याका पालम्पा गजितना चपि गुम मुजे कोठाई झाको स चुना न्याप टी सोगा दुनी टायरको खन्जना चपि नक्तिन टायरको खख ज्या जाचे यम अफिसर त बगी छौ बी माकिमवा बगीको खवे व जिता च्वास मने ओहो जिन बगी छौ दुसा गुलजु तर जिपिन जुल अबागी त न्याब्ले नेगु चुनिगु चुलको लिमलापि सियाको स्वान फुसे चोंग लुखटिनाट ल अपा डनाटको अंग मोटिकै जालम एक टजा अंग चोसन त पागु झा झाट टासा बापा बापा चाकाट ल दुन कालकुला हास पिन बानक टाडो फिल्डर स्टिटे प्याउनीको ठास कोठा चोपी मनु त डक्क खण्डो नक्तिने उखपाकी वना व मनु ख क कठ अनु मनु त चुना चुन्ठा मोरो गुनीला फेटिको ठा मरिया डना चुन कोठा चंगले फुन पुना हाला चंग सोय जठो पच ततसला हाला उ स टाडया चुन फाटो गएक नया चुन पेट पे सन्या थे पटी पटी चिंक माने हितोनी पि बोक्सित ठ टागु नाप नाप छमुन हाला हाला सुंक च फोठा ठट खलाउ ठा मखो अस्टा मुनु त गिजेना डक्वा वार निला हाला लालाठी लापठाको फार फुर्र स ओइल आटको ज्याचुङ खे जिमटा छु वास्तवमरो पचलंका नोपि सदस्य त लिएको ज्याजी घोछि मले आंगल जिपि व चिक्कुसँग गली पियाचुनको ठन खण्डको फिल्ड स्ट्रीट हे मुनुट न्यासिवना चुन खेटला जिपिन अनुवना निवा पाउ साजु तर जिपिन डक्वा संस्कार कत्तक जुनाटे टुंगो पि होलो प्याउन कि तोनी रै छ ग्या जितना चुनको पुतला स्वीटर सदस्यले स्वीटर लिइ मुखडियो खञ्जुया जिमसा सियो ठन निमपेम अयपि मुनुट न दुतना चंग दो गुपि फेडरेसन य सदस्य गुब्ले जुइ भइमुखो जिमसन थन सियो के उम्टा लाट तासा इमेको इज्जत जको वनि मको गुलिसिया लानन ने माले हरताले इले ज्यामटेको पम लिसे मेठा जावनी पि अथवा ठगु जाकाट सरदार याता घुस्नको पि फेडरेसन सदस्य जुइ भइमुखो अयो मनु सम कलिनी लामान न ख उइटा पटन सुया जिम पासा टाइनी स्टोन ट्याचन हुका खला कलिन डनाचुङ मूर्ख मासा मासा थन ड याचन सुनको छेवासले जे जुनी सुना न ममुसिको सा छौ खका जे मय छ कना टाइनी अस्टा मजो ख थजो इले स्वीटन ठट्टा मजो ख नुगले दिय एला ठोक कलिन ठम न मुसुको मखो अर्सा व ठन वया चुन याक छकिलिक डनाचन व छिन्यागो गिनसुयान अपट छिकेको पिटी दुगो गोबर कोट नाटला विकेट टेबडो ओके व थुलमुछि टु वस फुनफु फेडरेसन या सदस्य मजुसना मनु टमी जी मफै मको अले कालिन न अपि मध्ये हे छमख इले बिले व छुन छु जायना चंग जी ख जायना व बुरा मुजुन सा बुरा खण्डो वइ ख्वा के को मिखा दुवा व न्याब्ले मोटी खण्डुका चोम थे च व गयो मनु दका फेडरेसन मनु टेसन वइटा ममुसुगु मको बस लामान द जामिटे सतुर खरका सुनान दया बिवगा ठटे लामान इट ठन पिटना छै लाकम कि लाकम चना वइको ठासे जी जुसाला ठन वे मखका जी टाइनी इटा तया
स्वान फुसे जंग लुका चाला छम अफिसर पिनु होला जिपिन दक्को ओक्सपाके फैच बठाटे हुल्ल ब्यामना स्वान क्वाम वसे चुहे चुना वटाला छिमटा सदिसे लेउ जा जुइटेंग दो खुमखुमेसे ठो डेका दुनुवेउ अफिसर द्वाउन जिपिन दक्को कालकुला हाला ठौ ठौ ठासे ल्यावे गन कारखाना हडताल जुइ न्य नोचु नेन ब्लेथे मनुटा हालात न नक्चिनका छिगु जाया को पाचन लिबा हंगला सोताला आहा ठारंगला पचलंकाला च्याटिनु इजी गुबे सिडे किउजी अफिसर टेसन छिगु दुखु सिला चोक्कमुनि पि अफिसर त जि सु ठोड्ड क्व चिकुगु टमे हाला चंख जि कलिन लामान पाखि मिका बया वो छम नाचायुगा ठासे फिटिक मस सिद्ध नाचुन नाच गछिख अथे छपला छाती लछना व मेगो ला मन्चे तया नक्टिन चाउ लुख पाके टला सोया चुन खुमटे मनुटा स्वाना ठाउनी लुक चाका दुआउनी हाना लुकटी जिपे प्याचुन पिया हाना गफ्या वे खन लिसा लिसा कया समुद्र लख सरदार समुद्रे जीको दुर्घटना त कया खन लागले तस्क मन्या जि च्वास लुम्न उखन्टिने उख फेडरेसन या छमुनु नाप जितवा वनको पति छम ब्रह्मनु नाप व मसिका बिल बुरा याखच जको तोना चंगु तम हेनरी जो फेका जिम पासा जिम लाम्बलका फेका न जिगु फेडरेसन ने भर्न जुवे टेंगुका जि तम हेनरी नाप ला लका वेग ला क्वाटुस वेग भइसनु मिखाच का जित चोन से कोछंक सोल छजा बिचायन नवटा ठीक जो जिसवेला छन्त भर्न काई छ गुब्ले छु मुजु जाला यानुको मोर मुखला मुजु जा जिन्स का निफुनाका मुजु जाटाउ छु खुइगु मुखु खलाउ जंगलाउ व जिगो ला टोटा बच्चे मयको पुन टुगु खल लोन जि दैको ठु मखला छ हटाल बिला मेठा गन ज्यामैन नि मखला अथवा सरदार त गुब्ले खुसला मुनको नि जुइनि मखला मखो छि जि गुब्ले अयो ज्यामैन नि यसो छफ्टे तन्द काम वा पाइ त ताबले मुनिया याउस छन यासा जि ग्यामाउ मरो तमी हेन्द्रिया ठट्टासिले छा ग्यामाउ दो टाटे गयो उजो थो छिटो काम माइ त टुठी कुरका सासा जो तर फा फसो वसा ठन्टोटा मेठा जाउन दैमखो सरदार त घुस्नगा अप उन कुकुबी दैमखो अलेटिन फेडरेसन या सदस्य जुइ खनी स्वान फसा जंग लुका चाहिँ खुम नोबी सदस्य मुसमुस निला क्वावे लुका टे ग्याग्या फाजना खुम मनु टुवाउने टुक्टा ब्लु ज्याजन छकपटी अध्यक्ष तसगु सटाडे जर्ज इटन जि प्रस्ताव जि समर्थन याना आठन इमर्सन प्रस्तावित समर्थन छजा डक्वा सुंगु चुनी हाना अध्यक्ष सटाडे टुक्मे मनु टेसा फेडरेसन सदस्य जुटा पुरेयामा नियम पिने छुन ज्यायाउ ख सुनाना स्योला सुनाना छु मराल के तार लपठाउ सटाडे ग्याग्या दुआउ पि नो पर्टिट भर्न जुल्दैगु सिदै अले अध्यक्ष दाइ थनी निसे चिपिना वाटर साइड वर्कर्स फेडरेसन अफ अस्ट्रेलिया सदस्य जुल पेटा ठारंगला चिकुया मथोथो खाना आइतन लामान नाचैगा ठासे उइकहे म ससिद नाचन अंगले लिना लानी पा ओवर कोटे खल्टी दुछाटल मिखा फुटी मयासी व फिल्डर स्ट्रीट पाके सोयाचन वे लुमना वेटन मखजे नापाठन जायाना बले सरदार त घुस नका यक्को उन कुलिया कमेयानगो हड़ताल बले जामटेगो पमलियोसे खुया खुया जाया जुगो जिगो पाव बले टस्टन लिबे अंकल गल्ली ख्यु ट्याङ्कल फिल्डर स्ट्रीट निबा बिंगल वुचु वुचु ताव खसुन सालको टोपी इंगल चिकुया लाटुटे कोचि डावे इंगल मेपे न्याम मनुट ना पन जिमु जे कोठा द्वावना मुजे कोठा साप टको जाक मनुट मिका जुजे पिया नेट हे सुया जोपि जिपिन यो व पिनि गु ज्याजुया चोंगले जिमता पच्चा पिनिया पिकाटल डट्री लाको चोंग डबुचा इमता जो लाको थनाटल लामान व जिन्ना पन लाट जिपि खुमे पच्चा चिकु मटा म वे छम जग वेगो खासका कोठी सोया हिमरु थे मासुस जाले केम ढोंच थे वइ खले ग्या चिकु फुना चुन ठ ग्याउ मेपिन सम मखनी मरका व चुरस छफ चाकला उबले वइ ला थर थर खा आ जिमसा अन जुन ज्याचुङ डपङ ख डबुचा दना चोपिन दपुसु प्रस्ताव समर्थन यासिरला अडिसन न ठुमसा नियम पिने छुन ज्यायाउ ख सुनाना स्योला जिसियो फेतना चपे मनुटे डठुन छम मनु जुरुकुदन दक्ष ख्वा वे पाके फइल मनुट डक्कु चु तिर्क हास तक मरो डक्कुसे मन हे जुया मुखु ख जुथे जुल लामन नापन जिगुम्बी खलबाट व छ कुचु कल बुलु छ लना हान जिता सोल वे गुम्बिखा जुल बुम मनै उठे छु तुपि खुमे छमे सिउ बारे जिसियो सुमनु व नाट यादिस अध्यक्ष नाल हु हाको बर्सारी फिनाटमा डेपा सुमु मनु अध्यक्ष डबुचा वना बर्सारी फिनाटम मनु त पटि चाकिन ख वय मनु थैगनाला तामस किङका ख वय मनु वेट टम टाइगुजको जिन्स्यु
डकुसे मने आज सुजे रेगो वाला त न सुया मुटु न छस टिक्क टक प्या म ने कोठा निमहे जको मनो खलना चों ठे चो छे थमुनि बारे छो यो खसियो जे वइ गए मुटु ढाका छिपिन द कनाबी ए जिता सो काठा छ रिचमन या रेनिटन स्टेट चों मखला आको वर्षरी फिना टम मुन क छु न मवा छ को छुकल अले थन हटात जोबले छ बर्नल गेगन ये सिफाइव जासले जाइनु खलकि मुख टाउटक न वो मन क छु लिस मोबियोगले अदि चाला का लिसब्यो खलकि मुख वो अजनन न मवा छ कोचका चटा नाच्न अन्चो पिमे पिमुनो ढाला हला ज्यामिटे शत्रु कोक्कु जुना नवकिले लप्पु जना ठाठियाला तो याउम चाहिँ मिटिको ठाला मुखनी थोला फेडरेसन खडका सकला कोटा चौले कालकुला हाला हाला यस जना चम मन क सुंग चनीको लाभ आए त डक्कु मनु त सुंग चन गेगनी ज्यासन छ क्याम्बल वेल रोड चंगो रिक्सन कम्पनी जाया हुन खलकि मुखो ठुक्न छ फेडरेसन नियम पिनुवन वो मनु स 75 हजुल जिटा मसिरा टम जिगो छे छंगो छे सुया सोख चीज को खिला छ बनी बनी लिबक छे ल्याउ जिन ह्याब्ले ख जिजको मुखो वो ठासे चोमे डकुसिन ख अडि छे नवट का तामस किङ छ छु ढाउ डनला वो मनु ठाउ ठासे पुटपुट हा फेटल थयपि मनुटे सल खनी फेडरेसन नामीगो पासपे हडताल या यहाँ ने मखना सिनाच न तर थोप पसु अडि छे घोषणा त थो मनु नियम पिनु वंगले जी ठुल जगन जना मेग छु टाइम त मनु त फसे ला पाला पाला हलाल पिटना छु ठैट सुहाना कुरका छ मुइकेले ठैट छ्या ब्याकटै त हो ख कोजित इपि प्यावलो मने ख्वा याउसे चुनाचन जिमटा दुनि शट ल दुन ठाउँले सोया जिपि न्याम जक लामन्द नाचाय बिसो नगल खने जित लामन्द खना माइ वना बिचरा लामन्द जिमको ज्या याक्न सिरल जि फेडरेसन सदस्य जुल मुजी कोठा प्याउ इबले जित छफ्टे चिकुसी चमटा बर कपले फुटफुटी चोटी वे आजमा स्वाना क्वावेसा नाचाय पर्न जुइट गुपि मनुटेसा जित लस्कु स्याट डकुस्या ख्वा न्यु उपि डक्कु मनुटेटा हाक्न छक नुग ठाय मसु ठ्या जुल नापन या नापन तना जुया जुन पि मुनुट नुगो डुपि मुनुट छे कला मच खाचा मगस डक्कै न खब्यापि मुनुट फेडरेसन धन्य फेडरेसन जिछकुने टम जुम ठ्या जुन टटपको नोट तलब का डेगले मखो जिन छम 16 मचित मुनुट दुगो गुठी दुआउनी खंगले 16 मुनुट डक्वा पासपि जिठ्या जापि पासपि आ जिन हिस्सा दुगो वचुको ब्याच कोटे तया लख अर्थात पानी जहाज जिगे हैगु ठासे इरु ठुरु जि देगु जुल ब्याच चिक्च त तर वइगु च्याटर बाख कोचल बाख भायु म के सब साकेर का च्याटाउ